Ogledalo. Poštovani slušalci, u emisiji Ogledalo naš gost je gospodin Jovan Markuš, priređivač Bijele knjige, o kojoj ćemo u večerašnjoj emisiji opširnije govoriti. Gospodine Jovane, zahvaljujemo što ste se odazvali da gostujete u našoj emisiji i dobro nam došli. Bolje je našao. Kazao sam, Bijela knjiga je tema ove emisije. Predlažem da zbog naših slušalaca u najkraćim crtama kažete šta je to Bijela knjiga i kako je ona nastala. Pa vidite, Bijele knjige su u principu zbornice dokumenata kojima se nekim hronološkim ili tematskim redom pruža slika određenom problemu ili pojavi. Objavljivanjem ovog našeg zbornika dokumenata o referendumskom procesu u Crnoj Gori 2006. godine, makar i ovako, da kažem, obimnog uzorka od 1296 strana, javnost će imati ili već ima priliku da stekne vjerodostojan uvid u pomenuta zbivanja, znači tokom ovog referendumskog procesa. Zahvaljujući inicijativi Narodne stranke nekoliko dana po održavanju referenduma, a potom dobročinstvu, da kažem, Socijalističke narodne partije, Narodne stranke i Demokratske srpske stranke i izdavačko-informativnom centru Narodna misao, omogućeno je u stvari štampanje ovog izdanja u, nažalost, u skromnom tiražu od 500 primjeraka. Skroman je tiraž, ali knjiga sama nije skromna. Pa knjiga nije skromna, jedno 8 cm, što bi rekli. Priređivanju ove naše Bijele knjige prethodilo je sakupljanje i pregledanje, po mojoj procjeni, ja mislim, preko 10.000 dokumenata, prije svega iz arhiva onih koji su se borili za očuvanje državne zajednice Srbije i Crne Gore, zatim periodike iz raznih vremena kada su održavani prethodni referendumi u Crnoj Gori, kao i obimne fotodokumentacije koje smo imali tokom referendumskog procesa. Tako da smo mišljenja, vidite, dokumenta koja su sadržana u zborniku, ono obuhvataju vrijeme od zvaničnog početka, znači referendumskog procesa, odnosno od usvajanja tog specijalnog zakona o referendumu Skupštine Republike Crne Gore, pa sve do zvaničnog objavljivanja rezultata od strane samo dijela, ovo navodim, samo dijela Republičke referendumske komisije. I na kraju, kao prilog ovom zborniku, date su razne analize medija u predreferendumskom i referendumskom procesu, koje su veoma zanimljive po mom mišljenju, a također i spisak, znači, svih građana po imenu i prezimenu iz dvije susjedne države, znači iz Republike Srbije i Bosne i Hercegovine, koji su glasali na referendumu, a nisu imali pravo. Mišljenje smo u stvari da dokumente koja su sadržana u ovoj Bijeloj knjizi predstavljaju u stvari vjeran otisak ovog, po mom mišljenju, burnog i kontroverznog vremena u istoriji Crne Gore, i ovo će predstavljati jednu dragocjenu građu za i analitičare i buduće istraživače. Također mislim da je ovo izazov da predstavnici suprotnog, odnosno separatističkog bloka i Evropske unije, koje im je pomoglo u ostvarenju tog cilja, naprave svoje Bijele knjige, pa da ljudi, odnosno svi zainteresovani, uporede sve to što se dešavalo. Mislim da je ovo bilo ono što je realno i moguće u ovom trenutku, da se ostavi sadašnjim i budućim generacijama, jer nas je na to prije svega obavezivao osjećaj odgovornosti prema onim ljudima koji su zajedno sa nama promišljali drugačiju budućnost Crne Gore. I prije svega, na kraju krajeva i u samom uvodu, se kaže da je ova knjiga namijenjena generacijama koje dolaze. Dok ne zavirimo u Bijelu knjigu, još jedno opšte pitanje. Naime, široj javnosti je malo poznato da je ovo bio treći referendum u Crnoj Gori. Kada je bio prvi?
Pa nažalost, naši istoričari i pravnici, mislim, da li svjesno ili nesvjesno, izbjegavaju o tome da pričaju. U stvari, prvi konzult naroda, ili referendum, kako su ga nazivali, održan je 28. novembra 1920. godine. Najviše podataka o razlozima za održavanje tog referenduma je ostavio u stvari posljednji predsjednik vlade u egzilu Kraljevine Crne Gore, Jovan Plamenac. On, doslovice, piše da taj konzult naroda, koji je održan pod kontrolom velikih međunarodnih posmatrača, u stvari velikih sila, kao što je ovom prilikom održan pod kontrolom Europske unije, da su na taj referendum dali saglasnost dva ustavna faktora, kralj Nikola i vladu emigracija. Procenat izašlih u današnjim granicama Crne Gore, prema tabeli koju je u stvari priložio u jednoj od svojih knjiga dr. Šerbo Rastoder, je iznosio 66,7%. Također, Rastoder ističe da nijedna stranačka grupacija nije osporavala odluke Podgoričke skupštine, kao i da ovo izjašnjavanje za Crnu Goru imalo poseban značaj, jer je trebalo potvrditi legitimitet Podgoričke skupštine i konstituisati demokratsku političku infrastrukturu, to jest vlast koja bi kroz Ustavnu skupštinu donijela Ustav kao najviši pravni akt narodne volje. Na taj referendum, znači, za koji su glasali, znači za tu zajedničku državu, Kraljevinu Srba, Hrvata i Slovenaca, glasalo je bliže 100% nego 90%, znači ono se izjasnilo za. O tome uostalom i pišu međunarodni posmatrači, Roland Bruce i Otli, koji su bili zvanično opunomoćeni od tadašnjih velikih sila. Kao što znate, drugi referendum u istoriji Crne Gore bio je 1992. godine. Tada je izašlo 66,4% upisanih birača. Odgovor da, znači za zajedničku državu Srbije i Crne Gore, je dalo prema zvaničnim dokumentima 95,94%, a protiv je bilo 3,22%. Najbolji odziv je tada bio u Andrijevici, gdje je glasalo 97,75%, a 99,61% je zaokružilo da. A najmanji je bio u Rožajima, gdje je izašlo 10,85 građana, od kojih je 89,77 zaokružilo da. Ovo bi bio opšti dio, predlažem da krenemo i da listavamo bijelu knjigu, pogotovo zbog slušalaca kojima ona nije dostupna, pa da imaju uvid. Podijelio sam ovaj naš razgovor u 3 cjeline. Ovo bi bio predreferendumski proces. Naime, zbornik dokumenata, odnosno početak dokumentovane diskriminacije, otpočeli ste prilozima o diskriminaciji monaštva, sveštenstva Mitropolije Crnogorsko-Primorske. Zašto ste tako počeli? Pa evo zašto. Ja kao pravoslavni hrišćanin moram da priznam da sam posebno osjetljiv na naše monaštvo. Zašto sam osjetljiv? Valjda je to svim pravoslavnim vjernicima poznato. Ti Božji anđelčići koji ne posjeduju ništa svoje, čak i onu mantiju koju nose, koji su sav svoj život posvetili Bogu, ako nešto imaju to osnovno ljudsko pravo na glas, da kažu da ili ne kao svaki drugi čovjek. Uskraćivati pravo takvim osobama, takvim tako velikim i plemenitim stvorenjima, mislim da to predstavlja najgoru i najveću diskriminaciju vlasti, da ne kažem jedan poseban duhovni, po mom mišljenju, zločin. I upravo dokumente sam počeo sa monahinjom Sergejom iz manastira Duge, koja se u građanstvu zvala Tojčić Zorica, koja na dan referenduma zadovoljavala rezidencijalni uslov, jer da bi neko glasao prema postojećem zakonu, bilo je potrebno da je tu 24 mjeseca ili 2 godine.
u Crnoj Gori. Iz njene lične karte se vidi da ona boravi duže, međutim njoj nije, ima tu i rješenje gdje nije njoj dozvoljen upis u birački spisak, a ti imaju pravo glasa da se o jednom najobičnijem pitanju koje se tiče i nje i svakog drugog čovjeka izjasni da li je za razbijanje državne zajednice, zajedničke države ili je protiv toga. To je kada je u pitanju